matanga chipak na la kwenzoni gangonga na yacha sangoti chipeko chibeko mbite asangoni na molongoni ndali ti sepelango matanga tipak tingu sakuse balu senandoni omana dans a parti afreti castor aleke ambeni kapati kusala so abatene nando ti bingo tene nando ti Jésus Christ fangong bangaso ayeke ti dabe nang bangaso afa nando ti Jésus Christ na lanika sango nandoni na yanga ti Martinez Gayo. Kota dengong bangaso atambula fade na yati danzapa so aike église des frères ti Castor amule ge ti tene ala tara ti tene ala manda fangong banga si zoso fada la fanganga na ndo ti lo aike Jésus Christ na yati a audience u se fade si a pikango patarani abagigi na yati kozo audience ni amu fade le ge ti tene ala gi ti inga Jésus aike zwa si na u se audience ni amule ge ti tene ala pika a patara ndendende si na yati a patara ndendende so atambula fade a ducha la so ala ke wa gbungo koko ti Jésus ala bibeta la tene mbeni tene ako so fatene Jésus asara sioni aike da pepe si ndokwati dengong banga so alimbi ti dengbanga na ndo ti Jésus pepe aike gi ndokwati dengong banga ti yayu si alimbi ti dengbanga na ndo ti Jésus lo solo ke tonga na wa gbungo koko ti parti civil nga na procureur général ala faso aike nzoni lo solo eke na ndong banga ni lo deng ngangu banga na ndo ti Jésus ndali ti mbeni ya kwa faso lo eke gbia ti agbia pepe me lo tene ni eke gbia ti agbia et puis lo eke kpenja ti azo ti kodro pepe lo sara aye ti fa mingi so amule ge ti tene amolenge ti kodro aba pasi tonga lo eke gue ti faten ti nzapa lo tene gi tene ako azo amu peko ti lo aga na wusu na ya ti kodro ima dengo ngbanga ti lo so lo eke tonga na président ti ku na ndo ti Jésus Christ apenendele so abina ti accusé Jésus Christ na la cour agoda ti tene tongaso ani condamné Jésus Christ na peine capitale alege peine de mort fallait que falo na legiti crucifixion aduti boy ti nzapa ti danzapa so lo yeke fanayi ndani nye si ala legere ti dengo ngbanga so si ala za Jésus Christ tonga na tapande na lia ti dengo ngbanga ni giti tene amasika so ala ke église la so na ala ke awako ti kekereke donc yesu isar la so giti tene amu pasa na ala ti tene ala lina ya kusala ti lekengo yindindi na ya ti église si na sarango so ala ke former ala ke lina ya ta kusala si tona ke kere nzapa ziligi na la ti ga zo ti lini na ya ti église ala limti sara kusala ni sans difficulté na yapungo tere parce que ala habitué déjà na niawe akenzoni e inga itene na lege ti dengo ngbanga so amulege ti inga so amoseka ti danzapa église évangélique ti frère ti a Castor ayeke na amaseka so alingbi biani ti sara kusala ti nzapa na ti sara kusala ti letanga lege ako mbeni sangoni aiketi so kunduti sambelango nzapa tuzo a prié aleke na laposo so a on kota kapa ti sombela so gbia ti kodro kota wa fango mbeti foste archange toadera na tere ti lo o gbia ti na Marguerite toadera ala ko kapa na ya ti sombela so kapa so afa biani tene ti mabe nga na ti bumbingo nando oko na ngoi so i yeke da tene nandoni na yanga ti Mariel Mokonzi nga na role mande kuzu. Kota kapa ti sombilango nzapa so agoda ti tambula so amulege na awa mabe ti kodo ti ti be Afrika ti ga ti bumbi oko ti sombela nzapa ndali ti fini pupu so kodo ti be Afrika wara we so na yanga ti amonzo France ya tene 7e république so amulege ande na bia ti koto kota wa fango mi ti Faustin Archange toadera ti kere ti soro akota zo ti ngo bianga ti mulege na amulege ti be Afrika oko ti warando ti du ti da ti waranzo ni pupu nzoni ngu kapa ti sombilango nzapa so ayeke kozo ni pepe tene ti so kundu ti tuzo a prié na kodo ti be Afrika ayeke lapo nduru ti zilege na amara ti akapa ti sombilango nzapa tonga so ti munengo na tene ti nzapa ti munengo na tene ti bumingo oko ti munengo na tene ti lengo songo nga na tene ti salango kusala ti nzapa bia ti kodro na ya ti akapa ti sombilango nzapa so agoda ti tambula la so so lo goda ti mu tene nga ti fa bibe ti lo na ndö tene ti kusala ti awa mabe na kodo ti be Afrika nga na ndö tene ti so zo oko wala wa be Afrika oko alimbi ti duti ngoi so
Dango Brambra ti Sambela Nzapa teneti Kodro et teneti Dutingo na Siriri nila la Sawundi Mbiunda Nzapa ti tenelo Batala Mumba Sinala Mzana Betala Lakwe ti tenala Warafardo ti Kodro ti Bima Adema Sukwe Atene. Mais est-ce que Guinée a dit mon beaucoup de choses encore? Dema, il faut il bat Yeso et petit Sarah Mangati tene kodroti à gona devant. Ado si a Gimbioko. Est-ce que du petit si? Est-ce que kodroti a petit maï? Bongo litimbi na tentin da paso mimara. Mais biunda nala titenala sambela mingi. Manti tenti kodroti. Ah, il a manqué. Kodroti a qui n'a pas comme mingi. Mais a qui mangati zo quoi pe. Zo oko kwe akena parti lo. Dans la teneso itene, il faut y mana benani. Il sera na legiti tenetin zapa. Den zapa akeza mamboto dati tene agona devant. Tita la souci agoda titene aziaka pati kusala suna sisi ala soki na tikundu tituzo a prier aike tita la mbeni kota ngianga na mbeni kota yeti pene tenetiso na yati fini pubuso kodosi zeti be Afrika awara we soit tene 7e République aike mbeni fini kode aike mbeni fini kodro si alimbi wa mabenga wala wa be Afrika oko amu aguna betchilonga silomu teneti sirere seduti ngana bumingo oko aike na lege niso silo solo goda timulege na akapati kusala so lo fatene na inandoni mbilimbili ko journée eke ngoti zapala azana beti eti leke kapaso kuseni akeso biati kodo leke mulingeti zapa leke servin zapa leke oko chani na timambe e biba nani yanga tene alimbi sambela tenti awa commande chani ti laso ebumi terege ti tene isambela tentilo si zapata solo salimbi ya yulu na bongo ti bega alimbi ti conduire alimbi ti falegi na lo si lo kuna coordonner na ti volonté ti zapa et na ti mbe ti zapa chiffre 7 ate mo sina perfection mais mo gna perfection so mo utere ti comme kodo ti asina 7e République awe so ti tene na legeti grâce zapa yekwe ake gande nsoni et aza ko uteta ngoto na kenye mon peu du na bi ay bi te keke an nga go ko keke tongana bon tena avec you les pays d'admitone non nous a pas dit qu'on na dimension so mo ke wa au moins même mo kagi mapa même mo sa game ko wa amerique te yete mo batana famille timo mo ko voyo na nga datimo mo ke subeni na besoin timo et mo yekina paix repona ke paix. Mbeni sangoni aike tiso biaso aba teneti wa nangu ti dada Arthur Bertrand Piri azi polele na bikwa okuso a ombeni kapa ti lekengo wa ti dada na mbage ti boar kapaso aike ndali ti pialo ti mungo ngangu na teneti wa ti dada na kodro ti be Afrika na lege ti mungo maboko na ndokwa ti batango nginza ti bendo ti gigi Nandoni na yangati ken priva likundu ngana Dieu béni moyongo. Batati boara yamba kota matanga na ingaso na ligeti zingo polele yangati akwa kilekerengo kota yakati la so ake muwati dada na yati nzebali oko na omene na batati boar so ake likodo komanda tinana mambere so ake na mati kotroti ndoro na Cameroun. Na zingo polele yangati akwani na batati boara na legeti tene solo tene mokonzi batati oko kodroni lo sara tene mingi lo fakambisa ti a kuta a pialo so yati kodro zana sisi na legeti poro solo tilo ti mai kodro na mungo awati dada na cha kete kodro tongana ti berberati bombari na pokoti so lo zana sisi
fini a pialo so na mungo maboko ti sanduku ngiza ti banque mondiale so ndugu ichi pialo ni ake passe Agenzoni mingi tenti maingoti mbatati boa parce que iba ye legeso si gina depuis ye biati kodra sara zona iti gana iti tene wadu tina ati kodroti akomwande legete leti a maseka na mamati boa razimingi tite isa mbera yeso ipeti sara ni legeso ipeti mu mbako na lege batango bakuruti kwani aike gina legeti beti tenti tongana gana mbeni na kodroti momo ekina nzarati yeni fo mo bata pokoti yeni zoni mo sara yenti yena mai si generation so igana pokot malimbi tu wara lengoni akambe so mitena itala to igati sara kwani izati tene imwa iti kwani buba inji igo ikani ape me imu iti kwani to ngana yeti iveni na zingo polele yanga cha kwa si pialo chi passe na gbata chi bois bien Bertrand Atchoupiri so sara tambula chi kwa so le na posambele si le sina gbata chi bois lo fa a kota a pialo so bagigi a aussi laso si le kiri le gars na gbata tu bois ti zianga ti kota de kwaso polele de fa a kambisaki a kwaso biati kodro azana seseti mai kodro iundi na boaga wa ambena ndona ngbanko ikigwande ala mage fade igwande na seseti bangasu igwande na seseti nola birao akna legeso si biati kodro muyanga tene wa ti dadaso agone yati aketa kodro ti kwe Avant depuis la dépendance ici jusqu'à 2016, hein, à kota zoatena kota tenemingi, à kota zoasara kwa mingi, mais la bando na ndole geti mungowa na kete kondoti pepe. La biati kondro professeur Fossa quand toi dira. Loga na legeti so la télévision politique. Mungowa na kete kodro ake volonté ti biati kodro Foster akans toi dira. Izani même neati beaucoup di sarango quoi. L'otene allegiti ndiani a doit changer. Il changeait ndiani, il changeait mbetini, il changeait beaucoup ni. Ti tene fadeso azilege yamba. Ti tene boneata keta kodro ti kwe amuwa nala. Donc ake mungo yanga su biati kodro muni ni la lazo konjo benebia amuyanga na mbia autorisé mina ita misu coin isara quoi igati tene imuna na bien secrétaire général député monsieur le maire un notable sur la kege ala ngakwa mu mbako na entreprise mbiunda na entreprise tene ala mu a technicien na quoi azo inga ko de kwani mais aussi ala mu amlingiti boire mingi na kwa tisara ngoko dito ala mwala d'accord mais tongana mwala na kwani we miti matenti ntipepe ifanala so na legeti pialo so fade ndokwati pars ake lekere wati dada na legeti yakati waso yakati laso na gwatati bongasu na birao na bosombele na nola si na gwatati boar so ifa kambisa nindo sogi ti unzina asango ti dafonono lego ti awali aziyanga ti dachilo na bikwa okusu na lo solo gana iri ti l'UNFPA ndali ti tene lo ba na lege wa si dafonono so ayeke sara kusala ngana akungba ti nye si dafonono so ayeke nani kapa so adu ti na lege ti mungo maboko na ndo ti tene ti maingo ti awali sango na ndoni na yanga ti Janela Kwenga na Cheryl Malembasa. Tambula ti bemengondo na yati dafonono legoti awali aketi mgana mungo mamboko na awali sosi akesa kusala mbumkri na yati dafonono so aketonga sosi tonga na akpale aki umingi gocha walinga aliminga ti tene aguna uzu pepe tonga na isara kusala ngangu mamboko na mamboko nga pepe radio voix des femmes akegi radio solo ki loa kona be Afrika kozo radio cha wali la kozo radio so ke mulego cha wali enango eso ba ilindati 7e république la awali biati ko doit tenir fa wala wa place la wala sa kwa wala sa tene me kala sango kona sango tene ni akigina lege chi radio so sepeti mulege ti sa sabango cha iso ko ke sa ndali cha wali na be Afrika ti mulego cha wali na kwa so kola sa ti gwani na nduzu ezila nyanga chi radio so na mangoko ti Munisca na le 9 avril 2025 na ti semaine so ke sa ngwako me ala inga tamlango ti radio na kodro tonga na zo mo maboko na nape
i risque ti te kanga dani akikpale ni la si na ti cadre ti a plaidoyer ti eti to kambe ti na azo so ke mo aboko na kodo ti tena la ga quand même ala bile ti ala ba do kwaso ke da rajuna ke sa kusala akpale ti la lo kenani si elingi ti totona la meme mosumo kina teno mosumo kina keke wao mosumo kina ingo mo kina mafuta mo lingi ti tene mo ga mo musi rajuna lingi ti tena la toto en coin tene ti démocratie akimeni ye so si alimbi ti mulege na zo ti tene lo sara tene polele nga lo tambula na singo ti lo ana kiringo ti lo ye so alimbi ti ga na mungo mamboko na tene ti awabe afrika ayeke tonga so si na gbele ti agba ti akpale so azo ayeke hunda tere ti ala fade ayeke sara tongana nyen ti mu mamboko na da fonono so nga ti tene ayeke sara tongana nyen ti puso awali na lini pale ti wati dada sa laso amasini ti mingi abuba mais grâce na ONU Femmes so amuna maboko si e mumu maboko na wali na ti élection so e ke gosi na deuxième tour fondation irondele ita ti tinte kiluka banga agamuna ikete groupe na moto ako ti tene amulege na wali so ke sa kwa ngana koli so sa kwa ge ti go ti asasango ti garani e laso iti sa ita ti UNPA so itene funab ala gage ti tene ala banga osin do kwani ti tene izale cha na ndo cha kpale so ke nani tongana yesi maboko na maboko a programme so akinanika na ndo cha wali alimbi ti tene inale maboko na maboko asa na sabango cha wali awali wabe afrika so si andoye da fonono mingi alimbi ti tene ama anzonia sango gi tongana da fonono ti ala ni asa kusala na lege ni nga na lege ti agbakuru so si lo yeke na ni ayeke tonga so si da fonono ti lego ti awali so si abagi gi lani na ngu ti ayeke use baluse na ndöni okuso ahon ahunda mingi mungo mamboko ti awabe afrika baba mama yanga mbe ba ikena ndo ti sango so si asango ti peko ti bekombi te akondani ikiri na ala singila ala ngbanzoni i wara tere na ya ti ala ngoso ayeke ga biscuit mama mbe aza